Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina as-siyam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad alladzi unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahir rahman, amma ba'du. Ashabal fadilah, habaibana al-ajilla wa ulama'ina al-a'izza, para habaib, para ulama, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, sebadan kaula tak bisa nyebut asmah agungipun setong persetong, namung tak ngurangin rasa hormat, ta'zim dan mahabbah badan kaula. Wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad hafizahullah wa ra'ahullah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah engki, guru kaulah ben para ajunan sateja Al-Mukarram wal Muhtaram Ki Haji Muslih Adnan, mata'anallah bituli hayatihi wa afiyatihi wa katharallahu amthalah. Mantar muka beliau senantiasa iparingna lanceng umur, sehat wal afiat, bisa maengak benonton badan kaulah juga nak potoh dunyah ngantos ke alam akhirat, amin Allahumma. Sedaja para kiai, para habaib sehadir, Ki Khalil Yasin sejukan berkenan hadir, sampunlah paring sambutan Abah Haji Her, sedaja donatur-donatur, para pejabat-pejabat sehadir malam semangken, segenap para wali santri laki dan bini, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at, nahdiyin nahdiyat, a'azzani Allah wa iyyakum. Mantar muka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mapolong badan kaula jukanan para ajunan satajah bulan muljah, memperingati kitab sepaling muljah yakni Al-Quran, nyelamatin anak-anak pondok sing ngaji Al-Quran. Mantar muka kak dintoh tetia sabab apolong sampai ke swargana Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Asyukur deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sekak dima imalam mangken badan kaula jukanan para ajunan sedaja ateh epa kenceng kang kui hadir, sokoh epa enteng, epa gempang, epa ringan kang kui atengka ke tempat semul jaga dintoh. Mantar muka kerabuan kaula ben para ajunan sateja malam mangken kak dintoh catetah tambahan amal ibadah saya keterima tining Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. Salawat dan salam muka-muka tetap kaator deka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah penumpas kejahatan, pembasmi kebatilan dan penegak keadilan. Beliaulah penanam syariat ilahi, penebar kasih suci sebagai musyaffi' di hari kiamat nanti. Mantar muka salawat dan salam badan kaula jukanan para ajunan sateja pada ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Kelaban iringan ngereng buka pengajian malam mangken kelaban wasan salawat malar manter barokana salawat ponapas titi hajat kaula ban para ajunan sateja
hajat dunya hajat akhirat epa gempang tining Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ngereng pa khusyuk Allah sallallahu alaihi Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Asyraqal badru alaina wa khatafa badru tamami mithla husnihi ma ra'ayna fil iraqaini wasyami sallallahu Allah Allah sallallahu Allah sallallahu sallallahu alaihi Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami sallallahu. Saya sakit mantur sehat ya Allah. Ring sepo sakit pada umur tambah no umur saya barokah ya Allah. Saya angkat derajat ya Allah. Wa ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wa karimil arwah minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami sallallahu. Ya Allah, anak-anak tetiaki anak sesalih salihah ya Allah. Jawaki dari pergaulan bebas ya Allah. Selamataki dari ganja narkoba ya Allah. Muhammad sallallahu. Terakhir, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad
يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله. Ilmu tetiaki ilmu si manfaat barakah ya Allah, pelancaraki rezeki si halal si barakah ya Allah. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Mentir muka terima saja. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap nasihat, setiap mau'izatul hasanah, setiap petunjuk, nasihat, taujihat, irsyadat, petunjuk-petunjuk sebagus saya sampaikan tining para alim ulama, saya sampaikan tining para habaib, para kiai, para asatid, pasti banyak reaksi macam-macam abarobah. Bada orang senerima nasihat kak dinta kelaban lapang dedeh. Nasihat perengaki sabak ke dalam ateh. Bada orang nasihat cuma lebat kopeng tapi tak masuk ke ateh. Bada orang mereng nasihat benih sajen seneng tapi sajen beci, benih sajen bagus sajen coba. Sepenuhnya kecukan Allah subhanahu wa ta'ala noronaki Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada segenap manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ akan banyak reaksi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran adabu Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل العظيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب الحزن إن ربنا لغفور شكور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Kemudian aku wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang aku telah pilih mereka. Jadi orang senerima Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan dari ajunan Allah subhanahu. Ayat neka Allah Ta'ala tak debu thumma ataina, tetapi Allah Ta'ala debu thumma awrathnal kitabah. Allah Ta'ala tak debu thumma atainal kitabah, tapi Allah Ta'ala debu thumma awrathnal kitabah alladzi istafaina min ibadina. Sengko awarisaki kitab riyah de orang-orang banyak dari tangkabula saya pilih oneng warisan sampean. Warisan nikah mon ilmu waris selain dari keluarga tak oleh warisan. Seoleh warisan anak tandi anak tretan, sandi oleh warisan binih selama kita pegetan atau apegeten tetapi ki ibadah dalam masa iddah. Pegetan bi orang laki kemudian masa ngelakonin iddah mak mates laki tetap oleh warisan selama tak keluar dari masa iddah.
Nah, warisan nikah berarti khusus. Mon beri, kemungkinan orang lain bisa beri. Benar orang khusus saya paring. Bisa orang jauh, bisa orang semak, bisa keluarga, bisa kerabat, bisa orang jauh, bisa benih hubungan keluarga. Tetapi mon warisan nikah khusus, makanya Allah Subhanahu wa taala debu, thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina. Allah Subhanahu wa taala thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Sengko awarisaki kitab, berarti waris kitab Al-Qur'an ini kewarisan nantinan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Al-Quran tidak bisa dirubah dengan siapapun. Siapapun yang berusaha merubah daripada Al-Quran, sedikit atau banyak, pasti akan ketemu tangan-tangan jahat, orang-orang jahat yang akan merubah daripada Al-Quran, pasti bakal ketemu. Karena Allah Subhanahu wa taala saat janji, wa inna lahu lahafidhun, Al-Quran langsung ejaga tining ajunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tak bisa dirubah, tapi Al-Quran mampu merubah keadaan seseorang. Siapa salah bejat bisa taat dekat ajunan Allah. Siapa salah jauh bisa semak dekat Gusti Allah. Siapa salah kelakuan tak bener bisa bagus barokan Al-Quran. Perlu eka onengen para hadirin, khusus para bapak, para santri, para wali santri. Hanya situng saya katakok ben orang-orang kafir. Tak takut ke senjata, tak takut ke jumlah. Apa saya kata kok orang kafir? Sampai orang-orang Islam ben anak-anak orang Islam ahli Al-Quran ben ngerteh esen Al-Quran. Karena menurut orang Islam ben nak poton orang Islam ngerteh eseh daripada Al-Quran, ngamalaki esen Al-Quran, maka dipastikan pasti akan berjihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dinto para bapak, para ibu, cek kene ateh. Engki tore nak foto sangkolen Al-Quran, warisaki Al-Quran. Silahkan Anda wariskan kendaraan, silahkan Anda wariskan mas-masan. Tapi jangan lupa nak foto benih hanya sekedar warisi kendaraan, mas-masan, compok tanah, seleber. Tapi jangan lupa Allah Subhanahu wa taala ampun mewarisi ke kaulaban para ajunan Al-Quran, maka tugas sering sepola kek ben bine dek remekerana Al-Quran warisaki ke anak foto. Allahumma shalli ala Muhammad. Lau anfaqta ala auladika kunuzad dunya sayafirruna anka yaumal qiyamah. Kalau seandainya kalian meninfakkan seluruh hartamu kepada anak-anakmu, sangkolen nak poton sampian bitunya na sebedena seleber sangkol lagi kena foto, tetap pakai dengan alam akhirat pasti bakal nuntut ia jenengan Allah Subhanahu wa taala. Ben bakal buruh diri ring sepona, tak bakal beri manfaat sama sekali. Walakin law 'allamtahumul qur'ana sayabhathuna minka liyalbasuka tajal wiqar. Akan tetapi manakala kau bekali mereka, kau warisi mereka dengan Al-Quran, maka semul je paki reng sepon neng alam akhirat. Anak tak ndek masuk ke surga sebelum bapak ben ibu masuk ke surga kada lial basu kata jal wiqar reng seponah laki ben bine paringin mahkota kebesaran, mahkota keagungan, karena ampun berhasil adik putra ahli Al-Quran. Alhamdulillah. Tahadus binikmah al-faqir muhibbullah. Kau lepas sepopoh banyak saya hafal Quran. Bada saya mewakili Indonesia tahun 2005 ke Libya internasional, juara keempat. Penakan-penakan dan kaulah, baik penakan diri reng bine, penakan diri dan kaulah. Alhamdulillah banyak saya hamilul Quran. Lemon bapak nak hafal Quran, anan cek sampai ngak bapak. Bapak tak hafal Quran, hafal Yasin maloloh. Aja lemon macam bareng, mun bibian tak hafal lagi, masa Yasin. Bener masalah mimpin tahlil, mimpin Yasin montandi ilmu cara kelacer ki ya Pak. Imam Syafi'i ada bu tafaqqah qabla an tar'as, pandai-pandailah engkau sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Hei santreh 2500 lebih. Tafaqqah qabla an tar'as, pandai-pandailah engkau sebelum engkau menjadi seorang pemimpin. Mimpin apa butuh ilmu, harus pinter.
mimpin negara, mimpin tisah, mimpin rumah tangga, mimpin tahlil, mun tandi ilmu cara kelacer. Mun sandi ilmu nyaman pemacana fasih. Jaring pacet ngaji kena Nahdlatul Ta'limiyah. Benih hanya sekedar bacaan, tapi Al-Qur'an pelajari sebagai tuntunan, sebagai pedoman. Egi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wah, santri dimmaja Nahdlatul Ta'limiyah. Masih mimpin tahlil, mun tandi ilmu, cara kelacer. Egi salah letak toman ngaji, tak toman monduk negu mek karo mimpin tahlil ngaji ya monduk ke bah cara kelacerongku afdalud zakari ya dol gandol. Sebab tadi ilmu la gharbata lil alim wala watana lil jahil. Tidak ada tempat berteduh bagi orang yang bodoh, tidak ada tempat mengembara bagi orang yang berilmu, tidak ada tempat bernaung bagi orang yang bodoh. Orang mandi ilmu sabak koncon gunung esare, sabak ning tengah tase esare, sabak ning kota, sabak ning tisah kabar loh butuh. Sebab orang butuh kalamuhu kal himar wa sukutuhu kal jidar. Reng butuh mau omong ngak hemar, mau neng ngak tembok. Fal jahlu qabla al mauti mautun li ahlihi fajsaduhu qabla al kuburi kuburu. Kebodohan jika dimiliki oleh seseorang, orang yang odi tapi butuh mate berarti jerengkong odi. Mosok anak bebudu debun ke mosle kele saya nggak deki mon pelemanan putrana sampian jaga khusus naik bini pak makin renggerengan banyak sarongan makin. Mondu ketok ngaji tok dadi apa? Dadi orang. Ngakan apa? Ngakan nase. Jater kebater. Iki pengaji pemondu pandi pahli Al-Qur'an. Tikal masan reng tani. Toronan reng biasa sokor ilmu ben ibadah luar biasa. Daripada dadi toronan reng luar biasa keng ibadah ben ilmu nasa biasa. Angok dadi toronan reng biasa tapi ilmu na ben ibadah luar salah la toronan reng biasa ibadah biasa ilmu na biasa tak tobuk dadi reng biasa sambian tinggal odik sa biasa korla ermoh luar biasa reng sepona sa biasa keng anak luar biasa nek sekocak sabik nyalep anak nyalep kering sepona eki sabik lahik mahik ni kedabun al Habib Ahmad bin Zain bin Umar bin Sumaid ning kitab kalam majmu' kalam beliau pon beli boleh ke pembahasan pertama Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan kitab Al-Quran deke orang-orang sepele tining ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa reaksinya? Minhum sabiqum bil khairat, orang senerima Al-Quran gencangan dalam ngelakonin kebagusan tanda kalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Syarat orang tro dadi orang bagus paseneng ndak bareng se bagus montro tak dadi orang se coba pebeci ndak bareng se coba terus dadi reng bagus peseneng ndak bareng seba orang senerima Al-Quran pelek na Gusti Allah. Yang pertama sabikum bil khairat, mereka berlomba-lomba di dalam kebajikan tanda kalah dina masih turun reng biasa karwanan reng tani tak kira dadi kiai apa mun bebule meratos dadi kiai kapi aneka dadi kiai kapi sing ngonjong gula saya tore bener terus dadi kiai
pemonduk pengaji terus dadi anak sesoleh. Oh mungkin sampean tak berharga anak sesoleh, mungkin senengan saya bisnis sukses, mobil anyar ngerayen, titipun di anak saya ahli ilmu agama, si ahli Al-Quran, apal 30 juz, seakan-akan kurang pati parlo, tak pati bangga, tak pati bahagia ring sepona. Dunya bede-bede tesah lambak soki makin bangkrut banyak napa sobung, lambak juragan semakin koli banyak napa sobung. Tapi mun muljah kelaban ilmu, fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada, annasu mauta wahlul ilmi ahya'u. Manakala engkau mulia dengan ilmu, mulia dengan Al-Quran, oh diin muljah, setena muljah, dunyana muljah, akhirat apa kun? Mun karo muljah kelaban soki, mungkin muljah soki, tapi dengan akhirat ada. Mungkin jabatan soki, jabatan muljah, mungkin, tapi jabat boleh 5 tahun nyalon boleh tak deti ngak-ngangan lah pak. Tore warisaki nak foto ni kamale deti anak sesa bikum bil khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, man ishtaqa ilal jannah sar'a ilal khairat. Barang siapa yang rindu, barang siapa yang ingin masuk ke dalam sorga, sar'a ilal khairat, tulian kencangan ke kebagusan. Jaring mungkin ngaji tak ngaji, bejeng tak bejeng, pasah tak pasah, darusan tak darusan, karo update status yang ngelek masuk surga. Herkan swarga len download, ngelek masuk swarga. Singarang kitab Sulamut Taufik Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Amal beliau ni kata gung tanggung, ampun ngatamaki Al-Quran ning kuburan sebekal ekenengna sebanyak 2 bukali hataman Al-Quran. Coba bayangaki kau leban pancingan berapa kali hatam Quran. Ya darusan malolo aja remon melomek, tak melomek ila mo lenyong nyongan. Mata darusan ka ajan sibine tak melomek ko. Bod saya tak norok darusan. Kalau keluar malaman meloloh ke langkar ke masjid, kolak ke patompas, ajarkan pokok-pokok ada urusan. Salah tak baca Quran, tak norok darusan, kau karonya rebe. Sabiqum bil khairat. Orang senerima Al-Quran saya puji tining Allah Subhanahu Wa Taala, engki beneka. Orang selalu engkel-engkelan cepat-cepatan untuk ngelakuin kebagu tanten yang bagus gampang tengerna benih juban sebaling bagus, benih kelampin sebaling bagus. Orang bagus tandena seneng de kebagusan, insyaallah orang peneka tandena orang bagus. Baik. Nomor 2, faminhum muqtasid. Orang sinema Al-Quran ini kesedengan yang ngelakonin bareng si wajib, engki ngelakonin bareng si sunnah, tetapi tak geleng-geleng, tak ludiulian, tak percepatan, biasa. Pasa cuma bulan Ramadan, sholat namung sholat si wajib, sodako cuma si wajib, zakat, bahkan tadi amal si sunnah. Nih kang kui kula berpancingan khusus bersitung sahabat mancung iadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katipun panapa menurut ajunan, ara'aita idza shallaitul khamsah wa sumtu ramadana. Katipun panapa menurut ajunan ya Rasulullah, menabi badan kaulah namung asolat 5 waktu apa seneng bulan Ramadan, walam azid ala dzalika syai'a, dan kaulah tak bisa nambahin bajeng sesunnah, tak bisa nambahin pasal Senin Kemis. Wa halaltul halal wa haramtul haram, cuma saya deer dan kaulah halal, saya kelaku kaulah halal, pakaian kaulah halal, kendaraan, tempat compok kenangan dan kaulah halal, jauh dari perkara saya haram. A'adkhulul jannah, bak masuk surga. Apa dabun Kanjeng Nabi? Naam, engki sampian bakal masuk surga, cukup solat 5 waktu na jaga,
pasah bulan Ramadan lakonin lakona se halal jauh dari perkara se haram, maka insyaallah jamin masuk ke dalam swarga sedima. Ya sedeng-sedeng ki jare orang ngedeng sedeng muktasid. Swarga ini kakak tingkat, walikullin darajatum mimma amilu. Setiap orang pagi ning swarga akad tingkat ada derajat macam-macam, bada derajat tinggi, bada derajat setengah, bada derajat paling rendah, tergantung dari amal lah. Mun amal banyak, amal posa, amal ikhlas karena ajunan Allah Subhanahu wa taala, derajat tinggi pagi ning alam akhirat. Amin Allahumma. Keng mun sedeng muktasid salat 5 waktu pasah cuma bulan Ramadan tak nambahin sesunnah mak dadi pasah Senin Kemis cek pasan oleh saare le bitong gawe satori telasan kurang sangale korare gua busen kebasan berarti hati orang mun busen ke ibadah berarti busen ke Allah Subhanahu hati doh malah pasak meloloh. Oh, mula apa jeung meloloh mun pusen ka ibadah sebabaki bisanya bebaki deka murtad penega. Amen congok ning babur riddah. Ning babur riddah sapan orang pusen ka ibadah, pusen ka suara adzan. Ceki buru adzan lah adzan boleh. Mun sampean pusen dak si adzan tak apa-apa. Si adzan diotang ka umpama, diotang ka sampean ngelenyer sampean ngiding suara. Korcek ngelenyer de adzan. Karena adzan ini kepanggil na Gusti Allah lebat lesan orang si adzan cek pusen ke adzan cek pusen ke sholat beda orang tak pasah mon orang neka aromasa pusen ke pasah cermet ke pasah bisa murtad ho mah tapi mon apa tak apa sana gele takasulan karena sengkah tak apa aja ngegele takasulan karena sengkah karena rasa-rasen tak sampai keluar murtad tak sampai keluar dari jaga aja mantermu ke kau leban parajunan situ aja pakencang apa sah pakelara apa sebulan Ramadan. Amin Allahumma. Nih Ramadan nih kah cakep enteng nih kah Ramadhanu dhaifullah fasaidu man akrama dhaifa rabbih. Ramadan nih tamu ya Gusti Allah orang sebecrah orang samul jaki dekat tamu ya Gusti tamunya yang biasa atamu yang biasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, hari kiamat, buktikan apa tandana amul jaki katamoy. Amul jaki katamoy jurusna hubungna ke keimanan. Napa boleh amul jaki tamu ya Gusti Allah. Allah Ta'ala se amul jaki ke bulan Ramadan karena ini ke bulan semulja cak tamu ya Gusti Allah orang sebecra orang se amul jaki dekat tamu ya Gusti fasaidu man akrama dhaifa rabbih orang sebecra yang kita neka orang se amul jaki dekat tamu ya Allah Subhanahu Ramadan. Mungkin Ramadan tahun mangken Ramadan saya terakhir manter lanceng umur mangkan atau pak istimewa Ramadan mangken nih kak pecek sampurna nah taraweh tadarus maca Al-Quran sodako dzikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Anggap Ramadan nih adalah Ramadan saya terakhir belum tentu Ramadan boleh kalau mencendengan jepok nototen dekat Ramadan sebekal datang la turaji fi'ala salihati lil ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan kau menunda-nunda untuk beramal yang baik. Ramadan sebekal datang kok siapa sah pasaan boleh engkau sak sedekah. Mungkin Ramadan tahun boleh datang keng kau leban parajunan ampun tak notot ampun letak odik boleh. Mangkana tore Ramadan saya semakin beneka guna aki kang kui ibadah dekat Gusti Allah mompong ki ibadah dalam bulan Ramadan. Adapun orang sebiasa muktasid hanya ngelakonin apa sih wajib pagi tineng Gusti Allah menjauhi penapa sih larang tineng Gusti Allah suargana ya sedengan kia keng jak tetis nomor telo zalimun li nafsih la oneng Al-Quran esen Al-Quran kewajiban perintah dalam Al-Quran tapi tetap zalim ka abantibi tak zalim ke Gusti Allah zalimun li nafsih. Orang yang tak norot ke perintah Gusti Allah tak zalim ke Gusti Allah zalim ke aban tibi seksa aban tibi
saya ngerasakin seksa apa neraka aban tibi. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhukul adab. Paki neng neraka orang seksa tineng ajunan Allah kolek ne cakar tibi. Kullama nadijat juluduhum mun kolek entada teuking tada baddalnahum juludan ghairaha. Ekenteh kolek si anyar, ekenteh teuking si anyar. Sampai bila? Ada kemarin apa? Benih sampai mati. Khalidina fiha abada. Antar pada selamat. Cak zalim. Zalim Ka'bah tibi. Apa zalim Ka'bah tibi? Tak norot ke perintah Gusti Allah. Cokop ibadah kau leban para judan deng sedengan bae, saya muktasid bae lah. Kor cak zalim ke orang lain. Ahli apa sah? Ahli tahajud, ahli Al-Quran, apal dari budi ke ada, bener dari ada ke budi, ajalah nyorot. Keng zalim ke orang, ngerugiaki ke orang lain. Fayakumu ashabul madzalim, waku hari kiamat orang-orang sekan ngaja cekir ya jununan Allah Subhanahu wa taala. Qad sab'irda hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha fatuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanah. Sekan ngaja paki jaga kapi nuntut ya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang bening kasih tuman ngocain abdina, orang bening kasih tuman mesoin abdina. Abdina tak meli semesokna king abdina teronyo ana kencir na ibadana serai jaga boleh wa daraba hada orang kak ditolambe toman nokol dan kau le Gusti kolaban siti meli senokol punten Gusti abdina tak meli sah abdina nyon kencir na ibadana serai boleh wa akhadha mala hada ngalak dunya na orang mun ki bede umur tore pabeli aneka kezaliman ke orang lain ni kebahaya cek sampai mati ngane ngajah ke orang lain tak kira masuk surga walaupun ahli ibadah mun parlo mati sujud mun parlo mati dalam Ka'bah tapi mati zalim ke orang lain tak bakal masuk ke dalam surga haram memasukin orang yang zalim. Naudzu ayah apa Ustaz? Banyak orang yang zalim kebetulan kaulah, banyak orang yang hasud kebetulan kaulah. La tahasadu wala tabaghadu, mon berdereng ereh berdereng hasud cak beles ereh cak beles hasud, mon ereh beles ereh sampai kiamat tak kira mareh. Bada orang ereh kepanjenengan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, mon bada orang ereh cak beles ereh cara ndak remat roma tek orang seereh fazid lil ula tambah kelar abangun bungko berdereng ereh bangun boleh kelar mele sepeda motor ereh mele boleh ngerian boleh kelar mele masem-masan mele kalung mele geleng mele sentar ereh mele boleh mele keroncongan amit ya dan orang seereh gelenon ngampung lebat ki semoran mate tak mate oneng tukang bubur naik haji Bang Sulam haji sabar waktu ngah Ji Muhyiddin Laji Muhyiddin mati ageblak odik tapegeh sake ate sebab iri na dak se tukang bubur polo nege haji tek neng ere tek neng ere mun berdereng ere cek beles ere tambah mele sepeda motor ere mele boleh tompak kapi dua aja pak pegel lah tak toman abangun bungko ere tingkat cor pak napa tak kira tole seneng malolo lera gere tak kira tole ke sambia apa sih ere akhirnya de lagi nereng orang ere sambia de binen orang ere ere cudu rezeki pateh dari ajunan Allah Subhanahu tak kira taporo beri cudun beda kapi nih kan cudun santri lake beda cudun santri bine beda amin korja pek nampek cek nampek kah orang ke ereng orang ke atas ya ke bayi tibi cereh tina masih letak kelar mulai mobil saya nyar kor lah orang yang sehat alhamdulillah
masih mobil anyar ngerayan mau orang kayak saken cere ada yang soki tikel cere ada baji her jetina malelek ke TV sebab dia jelas sokore wa in tarda bil maqsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan Jabun al-Habib Abdul al-Haddad neng diwan al-Haddad wa in tarda bil maqsumi mun sampian ridho naremah dak panduman ishta muna'aman bekal odi nikmat lakene saya budak alhamdulillah ngirit sampo celat ada bun sandi bina lempoh alhamdulillah anti air enak panasaki yo jenaki ada apa-apa aja berarti sampean pelak pak mon binen lempo pakani melolo mon sebine koros berarti laki ni cerek cerean kok tina masih tak soki korela sehat alhamdulillah mobil mapan mobil bagus nyap nganyap pesina tak ngataking orang kayak sakin penompak kontrol apreksa kontrol encan dokter jangan makan nasi putih ya rematik jangan makan gule ya darah tinggi jangan minum yang manis-manis ya kencing manis jangan makan yang lemak-lemak ya nanti asam urat makan apa dok buu masih soki pun pada banyak hah? Tina masih tak soki korela sehat alhamdulillah ulakku pecel duhur rawon asar campur maghrib bakso malam mie ini colok molen berarti saya masuk kapi sebab orangnya sehat tau le ere oleh cuma neng dua la hasada illa fitnatain dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain ada ereh kecuali dua rajulun atahullah hikmatan mun beda orang ibri ilmu pas ilmu ne lakonin ilmu ne sebaraki ere sampean tuh ya Allah arwah anan reng tane wa apal Quran 30 juz ere mpian tang anak harus apal kia nek Pak anan reng tani wa cek bagus akhlak ka cek bagus tata kraman anan sapa anan ruwa bapak meleng bapak celoper elang kecuban bapak celoper bapak gara-gara anak sesoleh erembian masalah bapak tak rontoron di masjid along-kalong surban aget buket imamah tasbih kriki bedek lengan bedah ada cetet tolong neng tetis masuk surga cetet tak keng anak pecandu narkoba, pecandu khomer, penzina, pemabuk, apa jangan orang budun siapa aja, telur siapa aja, temancon siapa aja, cok temancok bi orang, enggi, cere mon ere ya, ere ada anan orang sandi ilmu nasi manfaat, ilmu nasi sebaraki, pak ere. Nomor 2, warajulun atahullahu malan. Mun beda orang soki belas mun beda orang soki praten beda orang soki lampe erembian tuh ya Allah ceking mampu abdina tero nyombeng ada anak yatim Gusti ceking abdina mampu tero aparing kabuka kaca santre tero tetia donatur tero nyombeng tero noro berjuang sareng kiai musli adenan abdina tak mampu Gusti catet sareng Gusti Allah sekalipun sampean tak keluar sepeser pun sokor niat sampean mapan an-niyah matiyah niatnya ke kendaraan sebakal medepak katojuk na panjenengan niatul mukmin khairun min amalih niat orang yang beriman lebih bagus daripada amalah mun beda orang soki lampe beda orang soki ahli ibadah tak sombong kelebihan soki pak orang sombong masalah soki tapi sombong tak kenceng orang yang sombong dua apa orang sombong marah apa saya kesombongan dari abah dia dunia saya kebe sombong mon mate serep bisa ada saya kebe mobil mak tadi mobil ST ini tak noro
Apa sih kesombongan? Ganteng, radin. Sekeluar dari mata semulka jadi apa? Bila sekeluar dari elong semancung, merok. Sekeluar dari kopeng sesentik, taina kopeng. Apa saya sombong akin? Ada saya patut saya sombong akin, Pak. Mata nembi, cetok, erbi kecap, saya tak saya. Mata negeni kok saya resnya cetok. Kau le nembi, bega pasar, baju tak baju. Nyare golek sepaling mulus lah, sepaling mulus. Sengangkui sari bengkuang meloloh. Sasabunan pon institut white aha. Kolen sing lu nyur, lalak ning ke ngelosot. Bega pasar, baju. Cabi kolen nembi kalah. Kolen nembi kening gawe beduk, kening gawe jaket, kening gawe dompet. Kolen sampean apa? Salala kolen panon rek-rek telgetel je deh. Ngak parot. Jile nembi kakan bi kecap, saya tak saya. Saya sih ngakan jile deh. Nah, terus apa saya kesombongan? Kikil, pening kikil. Sokona sape. Bakso kikil. Kikil sampean ser sebenarnya. Nyari betes cakalan bian semapan betes seceklung roba. Tak baju. Ceker. Sokon ajem. Tutimi ayam. Ceker. Tato asabunen, tato abeco, tato asandalan, baju. Cebi ajem kalah kok. Saya keluar dari burin ajem telur. Tujuan tak tujuan? Sekeluar dari burin sampian ser cengakan. Tapi ada jalan untuk sombong ria. Mentermu ketetil masih manfaat barokah. Amin Allahumma. Pon. Oleh pertama mun bedo orang andi ilmu ne lakonin bene sebaraki oleh nomor dua mun bedo orang ke haji umroh ya Allah Gusti cek saking abdi na mampu tero berangkat haji laku ra sa'dud darain engki putra dari Kiai Muslim Adnan bakal berangkat umroh matur paring selamat leman ngeba gelar umroh semakbulah biaya ne genten nanti dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kaul mancinengan mantur daripada Pak Kapi. Ziarah Makkah Madinah. Amin. Baca amin melolo kami jual Pak Aban. Kenja kene ate mula Gusti Allah medepak depak masalah tadi pese. Cak kene ate mun bejene depak paste depak. Judu rezeki pate dari Gusti Allah mula rezeki. Datang ke kula sepeda pancal pedal kare selaja sadel tada kolen Pak rang-rang neku pese depak ke Mekah mak bisa depak ke Mekah serempet orang serempet senyerempet ngocak kalau tidak ada urusan kita atur secara kekeluargaan insya Allah kalau sehat saya bawa umroh sama istrinya ke Mekah dan Madinah barokah serempet eterwa ya maren cecen nyari mulan surajo atrek umroh insyaallah jamin mercat napa yang bihan mun laku napa ada king rezeki kita kira apa mun laku keneng tero mun rezeki keneng tero pahku lenero ke muslim adena 2.500 saya berinda lejengkir aja iya makanin anak para enam letak lejeng aja wah beri ngakan anak orang kan seberibunya ore amator sekelangkung dari membian ke guru nih apa nih saya jual dari murid ya cering sumbutin ngobu ajem cak telur munanan sambian cak keme melolo tor cak alabadan ke guru cak ngalbengal ke guru ane kering tua si wajib emul jaaki man robbak wa namak orang si meraja orang si ngeromat negering tua
Keng guru nomor 2, reng tua nomor 2 ni kasi lebih wajib. Man 'allamak wa addabak. Orang semulang ilmu ben tata krama. Oh siaki ki musla adnan mantermu ke eparan lanceng umur. Sehat wal afiat. Keluarga raji bunyai setelah manter orang sehat wal afiat. Yang kak penyakit tinang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin ya rabbal is. Reaksi na orang senerima Al-Quran bertelok. Sabikun bil khairat, orang yang senerima Al-Quran kela abalapan dalam kebagusan. Mon ni tak bisa capok nomor 2 bae. Muqtasid deng sedeng. Keng swarga ni deng sedeng dia. Cak minta swarga ngak Syekhuna Khalil Bangkalan tak kira pada. Kelas VIP Pak. Digol pun kiai pokok masuk. Ya mon masuk keng kir pengkir sampean. Mon deng sedeng ibadah. Cak engak Romo Ya Hamid Pasuruan. Romo Ki Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan. 5 waktona tak pernah rasanya telat solat berjamaah ke Masjid Jami' Al-Anwar Kota Pasuruan. Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan. Benari hatam Quran. Benari hatam Al-Quran. Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Astana edejin Romo Ya Hamid. Ajunan azyaro ke Astana Romo Ya Hamid cak lupa azyaro ke Astana Al Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf kan Al Habib Ja'far menika guruna Romo Ya Hamid Pasuruan. Benari hatam Quran Pak. Sing ke beliau mon azyaro ke Bondowoso ke Al Habib Muhammad Bondowoso Al Muhdar azyaro dekat Al Habib Saleh bin Musa Al Hamid Tanggul. Bila disambut Habib Saleh beliau tak sebut asmana ahlan wa sahlan bil Quran, selamat datang wahai Al-Quran. Sebab kebiasaan nama was Al-Quran. Oleh karena itu mantermu ke saya hatam Al-Quran, saya hamilul Quran, hamilatul Quran, saya hafal Al-Quran mantermu ke pecekak dini Allah Subhanahu wa taala. Tetia nak potoh saya manfaat, ilmu na manfaat, Al-Quran paki bekal tetia syafaat kang kuireng sepoduan. Amin Allahumma amin ya rabbal. Cak tetih senomor telok zalimun li nafsih. Tak ngelakonin perintah Gusti Allah tapi tetap umat Kanjeng Nabi termasuk dari golongan min ibadina, dari kabulan Gusti Allah sepele tining Allah Subhanahu wa taala. Cuma reaksi niki sini kepada bi orang apa ngajian jak makmun semonan sak pidato dan kadang beda saya perasaan beda saya sinikah beda saya zalimul linafsi beda saya semakin takut ke Gusti Allah ngidingaki nasihat menika beda saya semakin jauh beda saya semakin tak bener beda saya nerema beda saya tak nerema macam-macam. Ingat orang sakit monorot ke dokter sehat ini diminum 3 kali sehari sebelum makan sebelum tidur ini di siang hari empon cak nyak tanyaan apa mak mau digulakku mak sekalian mon malam mak kadar cak nyak tanyaan mon can dokter ontal agama ki sinikah bila can Gusti Allah wajib empon cak atik dia tak kening bukan nikah samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu pas bulan Ramadan, zakat kan kurang sewajib, haji kan kurang segabesa. Empon cek taber benih cek taber. Mun tak bisa teti orang se nomor setong musari'un lil khairat, orang se sabiqun fil khairat, orang se berlomba-lomba dalam kebajikan, teti nomor 2 muktasid. Cek tambahin bon mun sampean tak mampu. Kalau bon panjenengan mun tak kenceng, tak mampu cek tambah cukup 5 waktu na jaga. Pas bulan Ramadan jaga, halal haram jaga, cek sampai terseting perkara si haram, lakona si halal, jamin insyaallah orang kelak bakal masuk surga. Amin Allahumma. Keng mula nerima Al-Quran zalimul li nafsi. Oning cek Al-Quran mewajibaki tentang Ramadan, tentang pasaan wajib abasa. Mata abasa zalim ka aban tibi. Al-Quran nerangaki tentang wajib salat 5 waktu, mata salat. Berarti orang kelak pada nak zalim ka aban tibi. Walaupun ngabber elangi ajalan nyata satase keng mun ilmu lopot dari Al-Quran maaf kalau non sebu cak toro belin boleh sambian mun ningali orang ngabeng elangi ajalan nyata satase keng ilmu menyimpang dari Al-Quran cak toro sing ngabeng banyak manuk ngabeng sing ngabeng nyata satase banyak tak ada teh orang banyak sing ngabeng bon gulakku nyelam tak nyelam ngambang tak nyembang roh
okor kelaban Al-Quran mon cocok kelaban Al-Quran taku torok bunte dunia akhirat norok bunte menter panapa saya sampai akibatkan kau lekat dinto bermanfaat abdina aroma saya cek canggolang dengar sana pun Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengar sana pun Kiai Muslih Adnan yang dengar sana para habaib dan para kiai selain imtithalan lil amr karena perintah oleh beliau mulai ngonceng abdina pun letak benih tak norot kepakon king cik sungkan betul kau le cik takon cabut debu dengar sana para guru king karena imtithalan lil amr jadi mone soro guru cek nyatanyaan bon masih can orang gendeng dina seperti ngatorok ke guru mon sampian adab bagus antep ke guru yang tak norot percuma jong naik aki genteng jong bucor jong jeno-jenan jong tak langkong kayak cengkolang abdina moso abdina seong ke genteng ki ajunan tibi saos yang ke kulis neku ya masa ajunan ndai mon tak norot jong jangan guru na benyel jong kalau aki kemantin na itu aki tak langkong kayak cengkolang abdina saos kalau aki kemantin pas baca taki cengkolang mon ngare tak norot nyaman masalah keruk mungkruk ngak nih kengki tadi mon soro guru elak jabun Kiai Muslih Pleman jaga iki semakin Kiai Muslih tak tanggung jawab neka anak pun Pleman ke jompok panjenengan bapak dan ibu saya tanggung jawab iki patang jaga mentar muka pada selamat kafi keng lupa Pelemanan abeli iki abeli jaga bater mulai dari pondok jadi apa jaga bater mon santreh tak kira bingung amin Allahumma lirraf'i wan nasbi wa jarrina solah ka'arif bina fa innana nilnal minah santrene kan ingat domirna jadi apa yang mon santreh mapan masuk kapi domirna lirraf'i wan nasbi rafa pakun na nasob na rofa na lirraf'i wan nasbi wajari jer na pakun namun santreh tetap santreh cek terkebater insyaallah mentermu ke sesekone titik ilmu si manfaat barokah mentermu ke pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah tadi akina pondok se istiqomah ila yaumil qiyamah mampu mengeluar anak-anak murid seberakhlakul karimah mentermu ke jaya ila yaumil qiyamah ilmu manfaat barokah amin Allahumma amin ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Samihuni raksa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna fina wa la ma'na wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidina wa talamidatina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhair wa ahli al-'isyan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya samial aswat ya mujibud da'wat isma' sautana wastajib da'watana bijudika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin ya dal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya sami'al aswat wa ya mujibud da'wat isma' sautana wastajib da'watana bijudika ya ajwadal ajwadin ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.